Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Walaupun beliau tidak menyebutkan hadis, apa banyak hadis, tapi sesungguhnya kosong, nihil kemampuan istihadnya. Tapi beliau sudah beristihad dan ditanya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. وسلموا تسليما. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Rahmat Allah diatuna beserta ahli dan keluarga yang naendam, orang yang ikut yang sembah mabur Allah yang kaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Muhammad ya habibi, kamu baulati titi yang hado lagi tajam be Mesir tapak kaki. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
وصحبه أجمعين.